Mayam Manipur top channel dagi video amta update tawjage aduri sigi video si mayam haidi Delhi University da ko graduation tamningba kangu amasung post graduation master maigi course tongan ma mayam pigre ko adu tawningba kangu mi singe ji form thaba hokre ko haidi adu karam kamba form thaba horabano aduga karam kamba course kino ko aduna haibina singbudu mayam haji khangminarasi yengminarasi ko adu ahan mamakta mayam agi video si yengbiragadi light ang katang tawbiramo pungning thogat point ko aduga khoina browser ma tahang biro khoigi cell phone ai thagal sai ka sukai de samane ko khoina any season ba browser ma Google Chrome oigera Opera oigera du hang biro hang kanda adum direct sigi magi DU ki website ke link se ai video ki description apcharam ke adum Delhi University har adum type tar sai ko browser da search patam nambi lora matung smaina magi ahan ma DU ki tere website tholakani mai DU ki tere website se du.ac.in sineba Delhi of University thalare sigi link se myam phanga matung na click tawbirani my website sida aduga magi Delhi website Delhi University ki website ta hajik sangani ko aduga mataw karamaina register tawdino aduga my term and condition singora ji gengasi my se Delhi University ki website ne adrisida thole sida su thare UG online registration is now open haji ki oina kai undergraduate course ki tamning mami kangu gi di registration se open oire ko aduga makha pire registration tawa matamna karamba documents sing upload taw bataka tai photocopy of all the document listed below makha haire ko maigi kari documents sing sang guduba sing do list of documents direct photo signature class 10 exam certificate 12 pass certificate sing ma'am haire si jing ying biro adugo file kya da kari format ta same dino photo size ke do aduna sing buru sida loina thare step by step ko loine thare SC/ST certificate to kari format ta same agar kamaina upload tawni OBC oigen OBC cell attest copy of sport adugumba certificate pairagadi adugumbu hapiyo aduna singdo ma'am sta pe aduga UG Volunteer of Information 2019-20 is the kanoso information adukimatik pi UG gi form thajining ba kangu khudingi ko aduga makha da pi risna mu press release Delhi University announced the admission to undergraduate ko undergraduate tawning ba kangu postgraduate tawning ba kangu Master of Philosophy ko and PhD program for the academic season 1920 gi ko aduna singba loina master tawning ba kangu gisu moi gisu loina sta pi reba ado ahan ba saurakpa se sida loini yengbiro ma'am do maru eba points sing do adu pick up tarki ko ahan ma khoina ngasi english harbi video si UG gi undergraduate course ki duna UG Bulletin of Information 2019-20 sida na click tawbirani ado PDF file ama download tawrisi ko aduga maru eba tang na singba khotpa do yengasi aduga maru ina ngaya ngasai ki document upload tawbra duni ko file dune kari document maru oiri se thagat pada haidi form fill up tawbra thagat tuni do hore adu singdu yengba darka ta sig kano Delhi University da form tawningba tamningba kangu da yumda leiraga thajila su form se chamane ka su kai de ko moi ki exam atam pirakani exam da right kano yaudine ko online test tawbne moi kan center pitho kan tiu kanguna adu sidare Bulletin of Information for admission to undergraduate course 1920 gi my whole information sida loina pire sagumba se maru oibising je pabiba tare mya hana kano tawdinga admission to undergraduate course magi number 1 harga page 8 for ko pi sing je my entrance base karam syllabus kari aduga maru oiba ma sida yawre my registration fee gi manu registration fee for merit based course of UROBC kangu ilpasani yankai the SC/ST PWD kangu gina pachama aduga for ECA sport quota kangu gina pachama mogisu additional registration fee for is entrance based course for UROBC pasatra yankai maru oiba singlo haini sida aduga sida nang ne course lawgudu da mark kayam phangbadra ka tai percent kya satpa kanguna segumba sigi nang lawning iba si English poer su kholo su ko edi subject ki mark kya daka tai khol haibna single loin stepere English lawning ba political science any subject loina pire mo sta ko adu hana munna yengba darka tai economics pulongning su loi pie ko mark percentage kya haidi nang na 12 tamakma ta na mark hongakpa dura kya am haidi percent kya phongmina sigi exam si thabi ai khut pe ai natragan direct merit list kangu khanba mi si yawi ko haidi exam entrance pi direct admission phamu ma wang na phamu kangu slai adu gumna kamaina
admission se tawbuno haibna singba sig information se loina pire subject wise subject aduki mati yami moina course offer pi se ko aduna amamom loina pa lerdi yaroiba aduna ma'am si yengbiro notification se direct link do pirage aduga pabam daga tai ko subject learning bodo choose tawbiro aduga aina pame subject sta mark kya puwa changba ya khotpa yai aduga entrance date tang kya da kya pu tawdino kamai tawdino exam form si karam matam pu tha dino haibna singbodo loina yengba yare aduga maru oiba singdo hairakke aduga form do kamai fill up tawni online haibaduga haizarake ma'am video si loi fu yengminase aduga maru oiba sorakpodo khangnambagi damakta back toro kan press release University of Delhi announced magi notification to isi download torsi aduga notification se zik parakanda magi maru oiba khara du sidagi heramge PG tawning kangu su course graduation tawning kangu gi sida mai sorak phaire undergraduate program gi se UG gi se May gi tang huntrang ngarang dagi form thaba hobune registration tawbu yabani post graduation gi na PG kangu gi na June gi tang ohum dagi kuidre mo hengsit lai di tharni aduga post graduation diploma in cyber security and law gi su tang ohum gi June dagi ko aduga pi re sida makhada so sine singbase paba daka time ma'am exam thajin ring mung da aduga form se back torge ko kamaina thajin ne haba matam da ma'am sorak ko da haijarange form fill up tawbu je koi mai website se sangani website sanglor matung da mai gi UG online registration is now open thari se mathakta red na singa kan si thai si ma sida ne bo khona thajin ri sida khoina UG online registration is now open thab sida click tawda ba adru namani namakana mai gi kano tholani ko registration tawbagi mong thulan aduga ma'am ngasai aina mamang na utkhibado magi subject ki khan bai khotpagi dui matang du da ma'am nangna mamangi haidi cut off mark kya bu thokiba mamangi thokiba na singba duguma su loina yengba yare adudagi ko cut off mark thokiba sing natra adu exam syllabus karamba hangak parage saruk ti karamba hangak pe ai exam karamba mong na tawi ko loina du yaram ne du yengbiu hana form se thajininga ga di ko si diu da try tawninga ga di aduga mai registration se kamaina tawne habdo sita here the portal cater to the registration of all candidates seeking admission to undergraduate program at the Delhi University. The last number of students pabiro sogum baje hana ko adu palor matungda registration tawu daka tai registration tawu matamna ma'am khoina daka tai se kaino hai matamda khoi registration number ma email ma hapani password hapani adu kana login tawdine ba do login tawu se ma'am kamai login tawdino ba khoi gi password su khangde registration email su leite aduna ahan na kai daka tai ba khoi registration tawbu daka tai ba natra registration tawba darka tai ba registration su kamai tawdino sini ma'am luise natra adu registration tawna bai damakta ma'am ahan ba khoina singtharo singkhala kan khoina ngasai gi registration gi link chang matam sita new registration thai se nauna registration tawga ba kangu do sigi new registration thai sida khoina click tawbi ga da ba ko si registration thaba matamna click tawron dugu magi maru obe information kara haire name and other detail entered by the applicant need to be the same as in class 12 board mark sheet khoigi 12 ki mark sheet ta hap ki ba dugu document chi loi haire ma'am aduga khoina sida email kan sagi khoi sida registration form si ma'am han pabiro sing ji ko aduga khoina application thajin matam na Google Chrome sijinar su update tawrakana latest kano the version this is tawbiyo ye aduga my registration of admission to UG course have you complete class 12 from the CBSE board tagi oiragana yes habiro khoi CBSE board tagi natragana no da hapadaba khodi Manipur gi board nina no hapani aduga khoi gi ming 12 ki mark sheet yawbun ming do direct chap manana sida hapadaba aduga sida isa na haji isa gi sizinariba email ama hapadaba hauji isa na sizinariba isa gi email hapadaba ni ko adukanda adugi email hapkibadu sida mu hapiro aduloi matungda akhoi password asimbiro yamdarabra 6 character ko 6 digit character hello adu password sem re enter to sida mu hapiro isagi mobile number haji sizinari mobile number hapiro aduga hauji kano tawri mobile number siha amu hapiro aduga sigi mai captcha se sida hapo aduga register tawro adu register tawlor ba matungda kari tawna ha matamna ma'am khoi register tawrani adu lor matungda akhoi gi email ga password kada kaila phone number ga kaila kane ba register number ga loina information ani adu register number du ki mateng na adu register number do khoi da lairani ko adu ga sai gi login gi do ai back tawre ba adu ga sigi login thai se login sida ngi haji registration tawo matamna ha ki email lo sida hap tuine ba
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗꯇꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯞꯆꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩ ꯃꯦꯜꯂꯅꯤ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ 12ꯇ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯃꯥꯔꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯅꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯅꯆꯤꯡꯕ 12ꯀꯤ 10ꯒꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅ upload tawrani aduma examination fee na singba pay tawrani adugo loire adugo sigi form fill up tawbigi oina tongana video sahaninga gasu comment box taro aina full in detail da ai video si sajarake ama tongana ko aduga ai maru oina haijaisna du gi form lae hejik form si tang ngarang digi tha hore de 30 digi ko magi form si ngarang digi tha ba hore matam laingai sida thajin biro mayam aduga maru oiba sing yeng information han yeng biro aduga form fill up tawboi de arrive ni aina hairi ba step amani tawrakan adum irai line adum tawbi ai hairi maru oiba am pu men du buna te ba information do khotani men du si mayam si hairaga video si side lu sinjarage and thank you so much guy bye for now bye bye